Menteri badai pej jaka kwai kekhia haga jela uba AL hack menta kasngi ulah hiar syabhoirembong banjurep yaka Ayush Hospital nagbenta ban penkela yaka neka hospital kumka Corona Care Center. Hakane ka jingjurep uteu menteri ulai kenduru yaki bor badai pej yaka kwai kekhia haga district ke bakan thop yo DMNHO u Dr. M Mauri bat ki staff jong katanat ka kwai kekhia. Lai don langru kinong mikmat jong kathain ke bakan thop yo MLA uba George Billingdo UMDC uba Rangkansai Kharbuki bat kinong yelam snong jong kisnong ke badon hakate kathain. Hakane ka jingi kenduk lang layo ban penbet nagbenta ban penbet penbiang ye kijing don kam hakate ka hospital nagbenta kitu gibawan sa quarantine hakaba la penmang ban bu kumba arpho tili kijing thia bat harangkat kiwe de kijing don kam nagbenta ban pensuk ye kinong pang covid khat khandai kibawan sa hakate ka jaka nagbenta ka arpho jing thia dia ka bangin be egnega corona care center hakane ka jaka kaya facility welcome di welcome rongi tambah kita arah yang mungkin dek ke corona care center ini keracim arah tapi ya no problem belum arfu jinja insnano aku ke corona care center hakane ka Ayush building biang kemudian jingwit ini belum dan nongpang iwi deh dan pure bed mentah dan nak mentah ka jonga corona care center bed nak mendaki A and B positif mau yang ini dan jika AUM dan ikut AUM abiang ngira kita benda ngikut penting penting jangan kam na dia menecu abiang feasibility dah benda ban create yang kena corona care center hari ni kita penting jangan kam memilih melawan pendiang dah yang dong sarkar dah yang sarkar ni on go ahead dah benda jangan kam jumpa pa kumno ban go ahead kumno ban pendiang kedai pendiang bagi nang ni ada po district jumpi menpet yang jangan kam pisang dekat milik kita. Sa kumakalang tanay na dito sa Ikalale Nongpo. Dahil Nongpo ilan ng School of Nursing. Ito ko yung Corona Care Center. Nakabenta sa Oku Luar sa Samot Indonesia. Kaya kawai pa sila pilih niya po tourist tourist department sa hotel. Kaya ito din siya yung mitang ibu kung quarantine. Kalau dan kibri di bawah dan jika benda cilo ini bu aku hadu na yo report. Jadi corona ka senta pat. Itu dan iwe doktor station da itu. Maka dan kinas san bunuh kita. Kita nama bagatan asli building ki inte. Away for patient, away for the staff. Jadi kemudian itu staff itu bala kontak ikinong pang kemudian after 5 days di quarantine nanti in another room.